sumus, gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quod liber, vivat membra quae liber, semper sit in flore, semper sit in flore. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quod liber, vivat membra quae liber, semper sit in flore, semper sit in flore. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus.
vás vítam na tejto rozlúčkovej slávnosti. Ondrej Nagaj, maturitná nostalgia. Nám sa ešte ako si zo školy nechce domov. Veríme, že hoci prežité otuplý prísny čas, spomienky budú vpísané do každej vrásky v nás. A dobre padne vrátiť sa k spolužiakom v triede, ak bude každý po rokoch v srdci mať odvážení, prítomní, milí hostia, štvrtáci. Uplynuli 4 roky vášho štúdia na tejto škole, kde sa učíte so školou, učiteľmi, majstrami aj spolužiakmi. Želám vám mene všetkých svojich spolužiakov, aby sa vám darilo, aby sa splnili vaše sny a túžby. Na najbližšie dni vám želám veľa vytrvalosti pri príprave na maturitné skúšky a pri zelenom stole vám prajem šťastnú ruku a veľa úspechov do ďalšieho života. Prajem vám veľa šťastia. Ďakujem. Školy Štúrove udeluje čestné uznanie, a to za výborný prospech nasledovným žiakom. Kristína Čoková. Takisto za výborný prospech Melieta Rajová. Takisto za výborný prospech Veronika Dolková. Jozef Lacko. Lukáš Gala. Ďalej Otto Benko. A Denis Babindaj. Naša négy osztályból Krisztián Saláta, és Matěj Dalič. Čas, keď tu stojíme posledný krát a musíme sa rozlúčiť so školou. Pre niekoho je to vydýchnutie, ale pre každého to bude ukončenie jednej etapy života. Strávili sme tu naše pekné stredoškolské roky. O našich zážitkoch či problémoch, ktoré sme prežili na hodinách či prestávkach, by vedeli tieto steny dlho rozprávať. Množstvo odsedených hodín nám prinieslo obrovské vedomosti, za ktoré sme vďační hlavne našim učiteľom. Sme hrdí na to, že sme tu boli, že sme sa stali súčasťou tejto školy. Dnes sme tieto brány prekročili posledný krát. Náš čas vypršal, je čas odísť. Môžeme len povedať, prišli sme, videli sme a verme, že pri maturitnom stole zvíťazíme. Prajem každému veľa šťastia a úspechov. Ďakujem. Az iskola felöltötte legszebb ruháját, hogy elbúcsúztasson bennünket, végzős tanulókat, akik ma már felnőtt fiatalemberként állnak itt és emlékeznek. Életünk ezen fejezete lezárult, és vár ránk a jövő. A saját útját mindenki megtalálta, és reméljük, hasznosítja majd az itt tanultakat. Kívánok sok sikert mindenkinek! Én iskolán köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt hozzám mindig így üzenet. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni. S én, vén diák, szívem felemelem, s így üdvözlöm a mindindulókat. Föl, csak semmiféle nem. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt. Nemes, küzdő, szabad.